Kedamtang jak honga chiklo ni phai inquire truck urmiar ni Mizoram police ahile pen bang truck Assam rai komasai khi aphan apran karmudalam the ahok pet kosonlo Lailapur po aing nam lake ahok pet pen Mizoram ma mate Assam lo bang aphuthak Mizoram chief minister Zoram thanga chetherak nangji Labangso ahile arki konatlo China pen India ma mate India pen Pakistan ang bonglo Bontala hinia det pen kacheteng khenga hilar ki kali kedamtang jak khonga chiklo ni phain kora trogar ni Assam la pen Mizoram longri ahoi adim lailapura longri ahoi kacharai komdun pen apran kedam bang pho Assam rai koma sai khiatum apran kedam na phuthak Mizoram police modabad Mizoram government hi pusi hangjolo ahoi alamki kachar bong Mizoram police ahile amu pen bang pho Assam rai koma sai khi apran kedam na aphi chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma kaningje kopi kosonalam lo arjui kha ভারত সরকারে আমাক যি ধৰণে নিৰ্দেশ দিছিলে যেটো পোষ্ট মিজোৰামে স্থাপন কৰিছিল যেটো ৰাতিপুৱা আমি লৈছিলো ভাৰত চৰকাৰে আমাক কৈছিলে যে পোষ্টটো সিআৰপিএফক দি দিব লাগে আমি লগে লগে পোষ্টটো সিআৰপিএফক হেণ্ডঅভাৰ কৰিছো মিজোৰামে ভাৰত চৰকাৰৰ কথা এতিয়াও মানা নাই পোষ্টটোৰ পৰা মিজোৰাম পুলিচ আঁতৰি যোৱা নাই কিন্তু অসম পুলিচে পোষ্টটোৰ পৰা আমি আঁতৰি 100 মিটাৰ দূৰত বহি আছো যাতে ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ আমি পালন কৰিব পাৰো কাৰণ আলটিমেটলি দুখন ৰাজ্যৰ সীমা কি হ'ব তাক ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে Chief Minister Sharma kaningja tengke Central Government penjongsi Guwahati rong sopiang kanglongta Mizoram maphan hodai nang populote Chief Minister pulo I have no problem lapen alang ni puthulo India government lapen constitutional long penjongsi Mizoram maphan Assam me bateng pen kipi kapajira hukum do pulote Mizoram maphan hodai etpo Bonta Indian government a hukum lapen constitution arona teng penangji ahoi kacharai komamo pranmui dam tahai bonta Assam longle chimuni sita pithek the labang solam the lake klar dakalam lupusi chief minister Sharma ningje bangpho rai komasai khiatum apran ke dam nang laki Mizoram longle phelang alongle kapalo dam kali bonta methang hawar ahopet ahoi kacharai koma joini pensi apran ke dam nang lasonsi aphong chief minister Sharma ningjelo Assam along phelang an Mizoram along riaphan hodai et nang popura India government hukum ki piponalong pena dik dokok pulote nilihin pen thangalam abe athei labang solong le phelang ahem phu lake Bharat sarkar along le phelang Guwahati pen Mizoram pen Nalbari and Pata Barak Valley pen Mizoram angkang Mizoram along riaphan pipo pu jongsi hukum ki pipon dokok pulote I have no problem pusi aphong Sharma ningjelo But only thing that my point is very clear that I will not allow a inch of land to be taken over. If constitution give there even entire Barak Valley, I have no issue. If tomorrow parliament enact an act and saying that government of India wants to give entire Barak Valley to Mizoram, Guwahati to Mizoram, Nalbari to Mizoram, I have no problem. But as long as parliament doesn't say that, I will not allow any individual people to take over Assam's land. Bonta Bharat Sarkar pen ke pathik pon ahok pet along le ang jongsi Assam along le non ke dobam along le ang hello pulote Assam along le pithek the ahok pet along le ahoi komat si kipet malake government of India pen le pangsainang pura CM Sharma pen pherangke ang nu ningje ponthu News Desk report Karbiang Nonglai